ne adɔfonom mema obibia akwaba ebre asose Ghana wahala dwumadi mu nyaba akwesika pamede ebesom mu Ghana for obi ni na menim da se obi ware bie krampo na yenya mfrɛ wo krampo na enkrofo timi ba be kasa ede ye fa ho obi abranti be ono de wabɔ ne ho modern ede ni sika ye japade ye de ama no wo je so de aware na yira ama Ghana obi a kasa wo ba na adwun honeymoon kura won confirm ba yo won ko honeymoon mbae enso so Ghana for bi no astarte kasa ede afa ho se de asa de abrante no waye na adwen se wo besan aware ne second wife ebia enche ya na me kan na ye hwan ho asem Kennedy ni Tracy wo ma ware yam ama se celebrities no bebre na kasa ede efa wo bi ababonte se wono de enya de se si ye kasa wo be ye second wife enfama Kennedy a wo be ye abusianfo o se ye wo ma mo ma ye mbonra ensem no eye abaya nidia eni Jessica ede ababa betu edwa ese se ye ma na kwanya no se wono Jessica wonko na wonko ye the second wife enfama despite ne babel mapenya eye na wotwetwe mu wo ware ye na wono enya de se wo be ye de biara eda because ono onye obi a second choice na enti no eno nchese bia obi woska ni nipa ne ebetimi ababa betono we say I have my divinity to protect and there is no way I will ever be Kennedy's second wife. Money doesn't guarantee peace and happiness in marriage. Ono so edia wode etwa eso eno se hwe say kasika emfa enije mba warem emfa hotepe mba warem emfa hoto mba warem enti wono de wo wade wo bo eho ban enya de se wono eneni ne ya mprempren ya Kennedy mra bonten se wo baba be pesika wa de aka Tracy wono Jessica na se bi abrante no hu no ka kire ne se o pese wo ye ne second wife enya de se wo be ye de biara eda because o say I am nobody's second choice. We any and some was some ede eka ho ene wodi etu edwa esem wono de wo pe obema oye nyamisro oye educated no say financial stable na emom enye se bi obi a ya prisika eja ho de amano a wono woni me kwan ya sika ne fa sunya ye eno ene wo be kwa tare nwa na wo be ma ne akoka jirimu etenya de se wono ene ne ya se ye ka kire ne se wo me Kennedy or say asante oye Mrs. Oye Mr. Wo meme ye ne Mrs. and the second wife enya de se wo be na na Ghana for se hwe de pompo bi kire wa motuom ye hwi wo simani so wo benya wo Jessica wo benya pa se ye be ka cho wo se wo be ye Kennedy ne second wife wo nyampo mfo nyan kan kwase asem mfo nyan kan semfo wo honum na ha na ka cho se abrante no ba be pawumpo one wawari ebi honeymoon krampo won komaye Ghana for all dwen ho no de second wife tata no aden mo pese si a won san wade obi san ka Tracy one abone ben den kura na mo ma branti na sun kwa didie e na wade ba kwa wawari ehum ya bone ya mfonso so papa nya sika na nu nti waware na wa ma wiase afa na nyina hu se ne ba be ma panyi aware enti wa show ne world na nu nti no Ghana for so wo mo nto wo mo nka wo ma no tum na nu nti wo be kasa e wo ebinum se wo mo enti ase na na kria dia wade e ba wase and who will ask you for that? No one. Kennedy will not even come to you and tell you he wants you to be his second wife and also so idea and no session sada ye na wo so sorry why so if you will get and so because Kennedy no aware ye wonye ncha 2 weeks impo 1 month impo maye na wa begine so wo be second wife enti men na nye ho se wada adwe ho se an wo be frewo wo se be ye ne second wife enu tin wa ba bonte be kasa anse mu ne dia ene so afru da yem because enya de se bebe mene na abamu ochina ye mia Elizabeth Edward eba was intelligent, you are so funny abane Edward eba ye or say yes, it is true. You can't be someone's second choice. You have to have value for yourself. And that is what Jessica you just did. Don't allow money to take control over your feelings. Don't allow money to take over
your love genuinely, love not because of money. When also so edia wode eba ye no eye equia pinky edia wode eba say true talk, my dear, don't be a second wife to anyone because women are genius and also so edia wode eba ye no say share ampa de wo kan de ye ne kwan so a no eni kwan krampo say wo utimi eye second wife edema wo bia enye second wife emfa ma wo bia because ema e wo say ye disa wo boni ema ye ho se nipa no wa hu amfa wa anya ne first wife anware so wo de wo tena ho no man wonya ware bia empre wo hu so obakwa ye second wife we ene ensema eye abaya Jessica ede ababetu eja ese wono de eneni ne ya imprempren ya se ye be frem Kennedy beba say bia Jessica mesra me pese obeye me second wife or say I will never be the second wife of Kennedy if I am asked abusia for obi awa de susu yetimi fa ho table e fa ho chi akonya e fa ho pen ne paper etimi twira de eni ho ka ho nyina e wo mu ana abaye yi abranti wo ware ye encheye won dandwen ho won susu yempo ne ma wo be wo mko wonya ho wieye na wo be dwen say wo be second wife enso abaye yi di kan ba bonti so wono de nya de so wo be second wife e di ama Kennedy we am Ghana for bebre acha wo madwen e de afa ho so betimi do de aba e too much age subscribe share from abusiafo all the social media platform na emrepem no ye be kan e de among media ni ekwia sikapa desene yebesane shia